Pomoću playliste koje ste vi napravili, videi sa YouTube-a idu jedan za drugim bez jednog klika mišem. Playlista je odlična za slušanje muzike jer ne morate stalno klikati na nove pjesme. Napravite vlastitu playlistu i slušajte koliko god želite pjesama jednim klikom miša. Da biste napravili vašu playlistu, morate imati YouTube korisnički račun. Njega napravite na gumbu Create Account. Nakon što ste ga napravili, ispod YouTube videa kliknite na ovu strelicu pored gumba Add to. Kliknite, odaberite New Playlist i napišite ime vaše playliste. Kliknite Enter. Dobit ćete potvrdu da je vaša playlista spremljena. Možete dodavati videe i na brži način. U YouTube search upišite neki pojam. Dobit ćete listu videa koje možete ubaciti u vašu playlistu na sljedeći način. Pređite mišem preko preview prozora i vidjet ćete gumb plus i strelicu. Kliknite na strelicu i dodajte video u vašu playlistu. Ovako možete dodavati više videa na brži način. Da biste slušali vašu playlistu, kliknite na vaš korisnički račun i odaberite Favorites. Izaberite vašu playlistu. Ovdje možete mijenjati poredak videa. Na primjer, ako želite da ovaj video bude prvi, kliknite na njegov redni broj, napišite broj 1 i kliknite Move. Da biste pokrenuli playlistu, kliknite Play All. Dobili ste novi toolbar. Možete ga smanjiti i povećati na ovom gumbu. Možete uređivati vašu playlistu i možete preskakati pjesme.